Ukuona? Karibu sana. Inyabe gukinyithio geni tondu tukianjiriirie njoke nyite mwiroreri. Karibu sana abo mageithie. Mwega wa Kameme TV. Hamare tondu ndiracenjeke gitwa DJ Buffy K. Umuthi ntwagioka twikira twikaga no nginya andu maine. Andu mekuragia maine kana matikaine. Aya. Twamera no nginya marina. Mekuragia ko. Andu ne mekuragia mitandao-ini. Ona mathingiorio uguo tondu heho eri aikuo ri. No nginya wike maundu ta maya. Nigetha u generate activity. Nigetha mwiri reheke urugari. Kugo wambe uri ucoke ruwike maundu ta maya ma kumove uguo. Nigetha mwiri gwakirehe urugari. Karibu sana. Right. Ucio ni mundu wetwo DJ Buffy K nwe twe nake aratunegerie mutukani ucio mwega kama kawaida. Good morning. How are you doing? Ni muthenya wa Friday na kama kawa every Friday ni kwifarita ni gukorwo tugikungwira taranda ni tukaina nyimbo iria wendete tutingiinukiriria ciothe kugwo yurero akubamba muno iria njeru ciumite thoko-ini ugatwira tugaguthakira na tugakorwo tukianiria na aini aitu athaki to mathako magerekano muthe tukorwo nao. So tumekutayarishia show bomba moto kabisa makajita Nonsizi Mwore Wangethe kama kawaida. Upande wa Facebook ni Kameme TV Kenya, kule page ni Agnes Nonsizi DJ Buffy K. Weno wotigetie kuigira hau ugetia rwaku ukageithia mundu ukamuwish birthday mundu na weekend niko ya maundu maingi kihiko rasio ciothe pamoja jiunge nasi nigetha tukona kiambiriria kia weekend njega. And on that note besha ciho ciringirio ngihotanira nirio gwithurira thiini wa *317 hash wikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 and box number 5. Every box that you choose in a besha icio ni ciaku kiumbe kugwo we niwa urethurira besha icio ciaku. Kana mara Facebook ni damoria how was your week DJ Buffy? Kiumia giaku kirahanaga atia? Kimia kwa kirari kiega biyo. Kwambiriria wa mwambiririo. Kwetwo gwikwega. To kinganga na haha na haha. Haha na haria. Na ukiruta wira. It is very interesting. Nenyendaga kumenya DJ tondu murutaga wira tukurumukiraga thaa cigana? Nginya tarone uraga by the way. What do you mean? Rosine wako ukagukoma? To umuthi ngomire kindu ta mathaa meri peke yake. Ukumite wira? Wakinya? Wama weigira ni uguthie biu? Ni ara mwikirikana guthire atia? Akama mathaa meri. Da urumuka ri tarawajira kwa heri riu ni uguo ndaikara uguo ndahura set ginya gwakia. Wow, kugwo life yanyu nikoragwo very interesting. Kio kigime rimwe ndisigiria gutondu nimekoja ma DJ na aini he mathongi metha hau party irosi ni uguo githake ure yo gwibanga ntohoragia ginya gathimu ni moragia nigetha muigirire. Right, karibu sana. Lakini ngira kura meno wa Facebook already nigetha ndigitamburi andu eri kana tatu aria marahukire tene muno makiria. Ben Rastoriga wiki yako ilikuwa amazing sana, we thank God. Grace wa Naivasha, good morning, it's Friday, let's do this. Naivasha kama kawa ni wa unawakilisha huko Geithiria Chamo na Buffy K ni makigeithike muno. Oh, there well represented. Say hi to my relatives from Nyandarua. It's Wajogo wa Wainaina. Ni uthuri ka ni uthiru, I am assuming ni uthiru. Okay, mundu gwetwo Mary Hector Gaturi Alex no mundu gwetwo Senior Force like I can't complain. Jerry wa Wainaina we Karaga the selector Spanish gotea DJ hapo ako top sana na gotea mama akiwa Storm 2 Buyaka kabum kila mse akwe locked hapa. Mundu gwetwo Steven the Boss huski baridi oko doge igwa heho by the minute twajia kuirana no ndajia guthithia ndamira mekira kindu gitwo AC kogwo no nginyo nawe ukire thonge kidogo shege waturaga. Mimi had a good week on fire. Ocean Lois Githu na inyuothe mwithini wa Mitambo Kemiti Junior Ben Blessed wako wengi sana sana. Bafikedi ukana wena ndumerimo nocio kama sio hivyo turudi kwa muziki nejo muthe tuhariria mambo moto moto. Haha mwana ako ari. Yes. Akiana Grace wa Naivasha kajera ako in kama kawa. Wawero wa digital kajera ako in kama kawa. Msanii Tony ehare ya Route 160 kone githunguri kwa Michael. Itago Route 160? Icio ciothe ndingikram. Ni njoye cia gwitu iria ndakuagwo nacio tene. Irutire ndanagera muno. 106, 116, 107. Ene itago Route 160. Itago 160 niki? Kure ona ngari ri ko ciandikitwo 160. Oh, 160. Ukora na rugi 160. Ngari cia githunguri ni iriku? Sitagwate ni mari sako githunguri ni mari sako itagwate ni ukora nginya cia chita
Chita eni o ni iyo ru nio mateto ciakwa uguo cietagwo oh kwena ingi cietagwo gikaki gikaki cimerete icio cithiaga riri cithiaga Kiambururu ri Kiambururu o mbere ya Githunguri otanakinya Githunguri okay heka junction mundu atuikanagio uguo oh okay ikiretwo Githunguri gikaki kiundu ta kiu Kiambururu okay kuwete uo route 160 yes na andu magakijira ngugeithie ngagithika na ati ni uraina muno manyona na ici makuna tha ici tha ici kiina ngobia bado hatujaanza kudance akemera ni hindi turambia show ndero geithie my mom mothe ni birthday yake by the way ni birthday mamu Abafikei oh it's your mom's birthday oh wow wish happy birthday happy birthday to you mami ndimwendete muno mutumia ni rutagira muno etagwo atia etagwo Damaris Njeri Wanjiko yes na Ngai wa muoyo murathi wow amuge matuko maingi amen amen na kenere matunda mayarehire thini amen happiest birthday Damaris Wanjiko right Damaris Njeri Wanjiko Jerry Damaris Njeri mami wa Abafikei umothe kuma gwa Kameme TV ni watuciarire njamba ya goro tiga niwe ha umothe ndiu tungereka atia otogwa kiuga live long na mwathani akuige wina ugima mwega wa mwiri ukenere muturire uyu ugutura rungu rwa riwa yes kidogo ni lazima tritiwe hapo hata si option mukuru kiraga andu atiriri andu monaga mamu Abafikei na merane ni last born makarega tando hana bado jitunza hana mjenzi uguo newega muno alright ushiri mundu wetwo Abafikei na ithuĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũtigĩcoke rwĩmbo-inĩ kabisa